Žrtve Jeffreya Epsteina že desetletja čakajo na pravico in odgovore, kateri pomembneži so morda sodelovali pri njegovih zlorabah in trgovanju z dekleti. Zaradi pritiska javnosti sprejeti zakon o razkritju dosjejev je bil novo upanje, a včerajšnji rok za objavo dokumentov je prinesel novo razočaranje. Just put out the files and stop redacting names that don't need to be redacted. It's just, who are we trying to protect? Are we protecting the survivors or are we protecting these elite men? Razen nekaterih novih fotografij nekdanjega predsednika Billa Clintona in kopice znanih osebnosti, od princa Andrewa, Michaela Jacksona, Micka Jaggerja in drugih, ki so se družili z bogatim Epsteinom, razkriti dosjeji niso prinesli novosti. Več 100 strani dokumentov je potemnjenih, cenzuriranih, objavljen je tudi le del vseh dosjejev. They're not required to release a list of what they're not releasing, and that's where the problems arise, and that's where the suspicion would continue to grow, because we don't know what we don't know about the documents that were kept back.